بلا همو خلاتکار خلات تبع دنباش تباشوار هجا اندیسا برنامه کندو بولانا برنامه ما بجار هرمی آب ترکیو کردستان باکوره الحياة إيرو بسنة ما عذره در شنا سيوية كعذره رجع يكشمي هالبجاتنا هرمي تركيا كردستان باكور دست بديكان حتى الله قال لك بارتي حلو بارتي ورهقصر او سياسات مدار واري سياسات هالبجاتنا دا بلان وبروجي خواه قوتن شد خوازن چلا خوازن وارا هميا قوتن إيجا جبور روشا إيرو تركيا او بتايبتي لروشا پرسكريكا كردستان جي كيشغو كيشلاغو امل ايجارلس به مجال سر لاخفن لسن سيمي بالي مهنا امي بالي بي اجا امي زرا بدن ناسكرن اكشي وانا برز ماموسان لكورنر Ömer Özmen خيراتي زور سپاس برادران خیردار بون هر abin. Gelek spas bu beşariye ve Mevar Meydinci Nivizkar biraz ikram olsun çıkaratın. Nav Kerid abi zor spas kekidamir. Vekken dizarın disa emcarla halataya vek dizarın kurdi barname şerike disa iro cibe barname de dizarın vere kurdi u zavekiye güve jüvere bejin. Mevar Bey sevinci siyasetmede bir sidar bingöle sidar tıkher ama. O esari çimonser. Nika ben götür zelalo. Zat baş var be. Ömer az tarafı persen cara yeken yani farklıken beji yani doğranız alıp yani haya iro jibo hılbıcatı heremi ehun zara hılbıcatı heremi o parlama yani ki cüdaya herkes işte ko ve her hılbıcatı Kala demokrasiye kırın, aşçıya kırın, gel çık pastıştı hoş hele, bana gotum. Cana zıpkırın dibinin jibayku eptişti hoş dibinin loma attıştı ki çare serler. Yani de hakkını berbancı. Ve encamı ve tıştan çı davi çı ve şiye keçile go yani bir rastı بتایبەتی لەسەر پرس و پرسکرێکا کورد تشتێکی باڵکەیشە بە بخوا ئەجێ بشۆپینم لە ئەو قەسمێدانە زنگە پسلۆگان و نزانم گۆتر بوو ئاژیتاسیۆن بوو پرۆپاگاندا بوو لێ بۆ پرسکرێکا کورد قەت تشتێکی زەلال قەت تشتێکی کوێش ئەبێژن زەلال نەبیست بیست چ جارنا کێراکێ لێ دەخن و لێدکەن ئەنجامە بێ Zengazıngiye de bir götürüyor da davi çiye yani tu çi de fikri. Ve ve helvesçi de Kurdin vela perez dengi koy bidin ki. Kerem ki. Doğru spas bradalar. Ne yapıyorsun? Tebliğ ki heye. Tebliğ siyasi heye. Hatta maruf dikara beje tebliğ ahlakıcı heye. Bəli. Yani prskereka Kurd divi zemine be ahlakı da divi tebliği da ne çareserkirin. Çareserkirin prskereka Kurd tişteki cudaya. Le hilbijartine harami din navaroka khada bu yereke demokratike. Yani site Yunanan verdi Dema antik verda aktörün haremeki da jibo jiyana xwa rojana bedkarê pêvaja milyara dibin. Rêveberê xwe dibijêrin. Yani hem bi gor rasyonel demokrasiyê hem bi gor ahlak hem tiştekî mühim e. Lê mixabin devletê dagirker ev ya di nav Zagonê xwe de sînordar kirine. Yani bi gor resmiyeta xwe sînor danîne. Ev filan partî beşdar dibe yan nabe. An jî pere têda tênîsin. An jî qayîm tê avizin. Yani min çawa got. Yani tema
Komara Türk abadı ve hatta çiliş yaşa یک parti یک tane destilata ye. Parti Halk Parti, Cumhuriyet Halk Parti vali de hemen demet aslar ki şaha Cumhuriyet Halk Partisi ye. Şöyle dersi juvanı یک parti ki tayin dike. Ya iro bu demokrasi hevdemi abiya ne kara bike destaveje sahtekariya kayım datine. Anci Zarna derbe devleti kayımdır. Sava kayımdır. Fakat aktörü haram ki bu jiyana khwa rojana bedpersiyar khwa rebaber khwa bişir. Yani navaro ka harami abiya rebaber harami. Ne eğer sizi gündeki muhtar tayini günde gidin bir ki abiya da kayım. Yani bazara ki aktöre ki tayini bazara gidin bir ki abiyat ve kayım. Yani yak serte var muşe beze az dıbım şaradare var abiyat kayıma. An az muşe ma her merdine gündeki khosari bezim az dıbım muhtarı var. Ya gündüz miratçıdı bezim. Ama lime bedin tekin dersi kun. Beyatı ki le makamin abiya hem devlet üstadike hem de ekol ser nabe kurda terdi kerim üstadike. Boko belediye 12 ilone ama demek zaman bu. Mesela hani ki bazarok ketin deste neteperveri kurt. Hamid rekhisini kurt. Bak bir ittifak Mehdi sana bilmişardın İrfan Alparslan ağıya bir zaten edip solmaz mı ha? Bacarım harami bu kezeve de beri bu. Hizmet boko şart-ı merke harami aktörü harami dizanır. Yani şey püsküreka abadaniye ya. Ha hizmet güzariye ya parasına zingeye ya. Kabata çandiye hatta kabata tendürüsüye. Hala bazarı mezun bak mine devlete gibi babamız. Yani dikkarım bandora devlete dahil geldi. Sinordar bakın. Eğer deste kesi harami dabın. Bir şey var ki demokratik hatımın elbise artın. Bu alikayıya gel. Hatımın elbise artın. O hadi ehliyet ve siyasi bir şey. Le makamin ev kriterana layne bir karanı. Herkes yani bu konu ideoloji hakat bir şey. Zeka fermi. Yani burasıcı ezberoji havala ki istatistika ki kod ya sen sikas yani tıbısana seratayı kandına buna şeredar ama buyurun HDP'de ana listamında cardın yani abiya ne evaki demokratik demek ki yani eğer milleti Bakırı Kürdistan'ı siyaset evi konsensuzdaki hep ya bu tabakattaki hep ya dübi var eda beşleri elbicartını bil ya ve hep kaydiye ki girseyi azardın bizim devlet dağıtsın orada kirin yani bandora dağıtkeriye dağıt sin orada kirin cevap ilo hene ki zagone devleteci liser tadayya eze konjöktürel atına guartın mesela şeredarı dikarın Dibistanı taybeti bebikin zamanı kurdi yani dikarın kavay zamana bebikin dikarın benim müdüriyete çandiye saz bikin bak sinema bak tiyatro bak öner yani bandoraman geleki zeda dibelle mukabın ideoloji tepkarani peki ya bu kod bercevendi hayri kısını je istifade etke devletçi boyka car nazi ji haftet goherini او قايمه خطا عندك او جي قايمه غابتك شنو او يا مال خرابيه كاتبه باكل كردستان بجبي هنگامه در بكبكك nay ev çareseri alternatif disa tarafı pırsım yani pırsamı rasi biraz deneki ev yani ev euro le hemu parti rekısın gerek dış kotun la va goturan da mesela meçhef fevkir yani mesela ev yani vakit jibo çareseri urevşa kurdu
potansiyel kul velat pervezi u hilbijartın revşa çiye ça alternatif işte disa bu pırsın ben gelim biraz ikram disa ev yani ev jubo alternatif disa pırsa bişler he yani kekover bir zaman davet yani merhaba bir dua avay من الخنا أواكي لباكوريا كردستان البجارتن أواكي زي قاصد 10 مليون كرد أناضوليا دجين متروبوليس تركي لو البجارتن شاوزبا يعني أجر جاردن بجن دناف تبجار كردا konsensus hem yana بهذا parti دستلات را دكارمو دانستاندن چه بکرانا شرط مرجع خواه پیشکش بکرانا yani parti دستلات دکاری بیشی گلو هون جبو ملت کرد چه دخواست وقت نویسکی protokol imza dikir جبو برجمندی milli yani ne bu gol abi Süleyman abi sosyaliste va liberal va şey bu goyemez gol bu gol berjevandi millet ekha gelo çı bırakın böyle bu partinin haramı da maruf tıkarı bu ittifak bıkıra bu partiye kıra ne agar bu gol din bu gol mezhep bu ideoloji tabii ki abdübe proje ki o proje ku takabülü pişti rızgarbuna millete ki bike maruf bu proje tekrar rojava rızgarya millete ka abiya rola ki sabotaj dedaliştir sabotaj ki böyle spas Gerek spaskim yani teşekkür balkeşko disa titara disa prisamaya az ve gelim ikram oldu kek ikram ve herkesi tecrübe gorka şopan yani ev meydanlarına hem parti çıgo çında go piyasa belin kırın nazarın kırın gaziu kırın nazar herkes teşeko kala pralo proje kajiko le icar jibota ev teşeko Kya parti işte ki hoş zelago şu bu taybeti çareseri yapısı em naveşin ve hürriyaten de pıskerega kur çaresede ben na yani ki bu proje ki raz bu kurdan ki çıkas razko kelagot tudbeşin Beri her tişti Slavên ji dil ji temaşevanê Xelat TV û kedkarê wî ra beşdarvanan ra kek sîdar û kek komer ra yani bi rastî em çiqas li derveyê welat jî em ji nêzik ve hilbijartinên li welat dişopînin wek bûyerên din bêguman her parti gol rewşa xwe gelek tiştên balkêş got û dibêjin jî yani divê hilbijartinê de jî gotin lê ev hilbijartin divê gelem berû serî da bizanibe ku gor pergala dewleta Tirk hatiye tê pêkanîn ku di pergala dewleta Tirk de jî ciyê Kurdan nîne devlet destpêka xwe da li ser rev û înkara Kurda hatiye damezrandin û di tu warekî da Kurd bi nasnameya xwe bi zimanê xwe nikare di navê pergelê da cî bigire wek tê zanîn ji destpêka devletê vir da her Kurd jî dikare bibe her tişt dikare bibe memur, dikare bibe mamoste, dikare bibe gelwekîl û şaredar ger ku nasnameya xwe ya Kurdî dernexe pêş û li wî xwedî dernekeve dema ku bi nasnama xwe ya Kurdî derket pêş û wî derxist pêş wê gavê jî di warê şaredariyê de jî di warê parlamentoyê de jî di warê memurtiyê de jî astengiyên mezin dikeve pêş û tê astengkirin tê jî pirsgirêka Kurdî bi ewkê jî nayê çareserkirin yani bi hilbijartina jî nayê çareserkirin ji ber ku pirsgirêka Kurdî pirsgirêkeke millî ye pirsgirêka milletekî ye yani ji bo wêyekê ne di hilbijartinên herêmî da ne jî bi hilbijartinên gelerî nayê çareserkirin lê çi tê kirin Kurd jî dikarin divê ewkê da divê şert û mercên ku dewletê tê da hilbijartin pêk tîne dikarin ji wê îstifade bikin dikarin
گور برجواندی خو کارو خباتی بکن گور بیارن روزانه یعنی برجواندی روزانه دا هنه گاوان باویجن وقتا کو ببی چاوی مرولی میزبی که از باید بکن جسدی زیدتر پارتی بیشتری دبکو سد نبه لیج سی زیدتر پارتی بیشتری وی هلبجارتنه دبن جوان پارتیان پرانی اوکینه پارتیان که گور سیستما گور پرگالا فرمیا دولت هاتنه دامزراندن و گلی کرد انکار دکن جوان پارتیان پیکتینه به وقتا کو مرو بچاوی کردواری لوان اوکی میزه دیگه بگو من دناوان دا دناو او پارتیان که دکارن بیشتری هلبجارتنه ببند خودی مافی هلبجارتن بیشتر بونه نه سه اوکا دبینه خود وی چاوی لیمیزه دکن سه آلترناتیفا دبینه یعنی لبر گلی کرد دواره هلبجارتنه دا خنجی پارتیین گریدای پرگالا دولتی سه آلترناتیف هنه چه یاجی خراب از چه یو خرابی وان راستی و شاشی وان ویدرن نادرخینم تنه وک آلترناتیف جوان یک کی جانه جوان یک دم پارتیه یادنه خدا پاره یاجی حق پاره حتی ایرو از فکرم من او گوتو بو سیجنه گوتو بو سه و نیو گوتو بو او نیو چیه ده هنگ جیان جی برنده من سربوخه بیشتری هلبجارتنه دبر yani ایرو خودی مافی هلبجارتنه نه دکارن جبلی دولتین پارتیین دولتین دنوان سه و نیوان دا alternatife ki hilbijerin. Ji bo min jî ji xwe ew kevana giring e. Yani ev çi dibêjin yan jî vana çi gotin. Wexta ku merûl ewkê dinêre bêguman dengê Dem Partiyê derdikeve. Em partiyekî Tirkiyayî ne. Bixabin gelê Kurd jî wek partiyekî Kurd wan dihesibîne û sedem wê yekê jî bi piranî dengê xwe dide HDP. Yan jî bi navê wî îro Dem Partiyê. Dem Partî jî hat jêribandin. Yani her çi qas Dem Partî partiyekî nû be ji salên 2000 da li gelek deveran, li gelek bajaran, li gelek bajarokên piçûk Dem Partî bû desilatdar. Kurdistanê bû desilatdar, bajaran da bû desilatdar. Lê gavên pir girîng jî neavêtin. Yani duwarê ziman da, duwarê navan da, duwarê işte hinek tiştên rojane da her çi qas işte tiştên baş kiribin jî lê wek bi gelemperî wexta ku merû lê dinêre wan jî xwe wek partiyeke Tirkiyayî binav kirin û zêde ji ewka pergala dewletê jî dûr neketin. Li alî din îro merûl Hudaparê dinêre tu mêze dikî. Mesela min di Hudaparê da derendamê wanê ewkê gudarî kiribû. Yê Elihê Batmanê gudarî kiribû. Tu li gotina wî binêrî lê bel ew jî gelek tiştên baş dibêje. Dibêje wexta ku em bibin şaredar em ê ziman mekteban ve bikin, dibistanan ve bikin, zarok xînî zimanê zikmakî bikin. Lê aliyê din va jî tu mêze dikî wexta ku berjewendiyên gelê Kurd, berjewendiyên dewleta Tirk û dizam berjewendiyên oldarî were pêş berjewendiyên Kurdî ji bo wan di xala Sisya da ye yan jî di xala herî dawiyê da ye. Xala herî dawiyê da ye. Alternatîva bibûrine yani mesela wek pişkiriye Hamas em bêjin yani. Belê yani wexta ku Filîstîn û gelê wan bidî kêleka hev ez bawerim berê dibêjin gelê Filîstîn. Ji bo wekê yani ew kesê ku berî berjewendiyê gelê xwe li xwedî dernekeve û daw doza berjewendiyê milletekî din bike
evka xwe de ne durust e. Yani di gotina xwe de gotina wî çiqas xweş be jî ne durust e. Êca dimîne alternativa sisiyan kî ye? Alternativa sisiyan jî Hakpar e. Hakpar jî em hemû dizanin ku bê hêz û bê quwet e. Yani bê hêz û bê quwet e berendamê wî bîle berendamê wî bîle kî û kî ne mirov nizane, mirov nabîne, di derekî nabîne, dengê wan jî zêde dernakeve. Gel jî gor ewkê tev digere. Yani gel di warê ewkê da ez dikarim bi hêsanî bibêjim gelê Kurd zelal e. Xaza xwe de jî xwedî zelaliyek e. Wek min serî de jî gotibû hade yan jî Dem Partî xwe partiyek Tirkiyeyî binav bike jî mesela gelê Kurd wan wek Kurd dibîne sedem Kurdbûna wan jî dengê xwe dide wan yek jî bi gorî hêza wan jî nêzîkî xwe dibîne. Lê di warê ewkê da nezelaliyek hebe ew jî nezelaliya siyaseta Kurdî ye. Çima nezelaliya siyaseta Kurdî ye? Ji bilî Hudapar û Dem Partiyê bikim bi dehan zêdetir belkî de bî sî partiyên Kurdan hene. Ji wan tenê wek em hevliyê dina jî partiyên Kurdan bi nav bikin sê partî beşdarî hilbijartinê dibin yê dinê ewk nînin yê dinê mafê beşdarbûnê bi dest nexistine û nikarin beşdar bibin. Lê ev ji bo wan astengiyek dîne. Ji ber ku ev hilbijartin ne hilbijartina gelêrî, hilbijartineke herêmî ye. Ew dikarin mesela wan dikarîbûn em bibêjin ji wan her sê partiyan kîjan nêzik wan ba dikarîbûn bi wan ra îtifaqekî pêk bianiya bana. Yan jî em bibêjin wan nêzîkî xwe nedîtin dikarîbûn yê ku nêzîkî hevin bihatane bahev li hinek bajar û bajarokên piçûk yê ku hêz û quweta wan tê de heye dikarîbûn li wan dera bi berendamên serbixwe dikarîbûn beşdarî hilbijartinê bibane û dengê gelê Kurd daxwaza gelê Kurd bianîna ziman. Ya jî em bibêjin di bajaran da nikarîbûn tiştekî wisa bikira bana dikarîbûn bidana berendamên muxtariyê ji bo gund û taxên xwe. Min programeke din da jî ez bar bikim kek Ömer jî di wê bernameyê da bû min wê demê jî gotibû. Min gotibû ji bo Kurdek muxtariya taxek yan jî muxtariya gundek ji serokkomariya dewletê rûmettir e. Heta min mînakek jî dabû. Mesela min gotibû PWD Partiya Welatparêzên Kurdistan û Partiya Sosyalîstên Kurdistan nikarin beşdarî hilbijartinê bibin lê dikarin tiştekî mînak pêk bînin. Çi dikarin bikin mesela min gotibû ez her du serokên wan jî ji nêzik ve nas dikim. Mustafa Özçelik dikarîbû biba berendamê şaredariya Dêrikê. Bayram Bozyıl dikarîbû biba şaredarê berendamê şaredariya Licê. Em ewka qayîn nabin yani em de çepkirên Tirkan rexne dikin ya serokê partiya tîpê Gebzeyê bûye berendamê şaredariyê. Çima? Dibêje Gebze bajarokekî karkeran e. Partiya Karkeranın divê ez li wê derê karkeran bê alternatîv nehêlim. Bi rastî ev tiştekî bi rûmet e. Heman tiştî dikarîbûn serokê partiyê me yên ku ez min her çiqas navê PSK û Partiya Welatparêzên Kurdistan dabe jî ji bo yê din jî ev derbas dibe. Ew serokê wan partiyê me jî dikarîbûn wek mînak wek dengê xwe bigînin gelê Kurd dikarîbûn li hinek bajarê hilbijarte bibana berendam ya jî rêvebirê wan dikaribin li ewkê bibin yani bibin muxtar. Muxtariyet tiştekî piçûk nîne.
وەک گوتنە داویە دخوازن tiştekî bibêjim gelek kes dizane ku ev pergala qayûmtiyê ji van salê nû da dest pê kiriye. Bu awakî kek Ömer jî qal kir halbûkî qayûmtî ji bo gelê Kurd bi destpêka dewleta Tirk ve dest pê kiriye. Bajar û bajarokê Kurdan da tu kes nikare bibêje falan parêzer yanî falan qaymeqam Kurd bû. Ew hemû ji bo me qayûm bûn. Ji wî pêva ji bo şaredariyan jî heftê û neha da li Amed û li Agriyê jî dest pê kir. Êja çima mesela dewleta Tirk Kurd dibin gelwekîl jî di parlamentoya Tirka da jî cî digirin. Dewleta Tirk çima şûna gelwekîlên Kurd da qayûman tayîn nake şûna şaredarên ku dibêje ez Kurdim. Çiqas çê ya jî xirab be. Ez Kurdim şûna wî da tayîn dike. Ji ber ku dewleta Tirk dizane ku Kurd nikarin desthilatdarên Tirkiyê sed gelvekîlê wan jî hebe nikarin Tirkiye îdare bikin desthilatiya wan bi dest bixin. Lêbelê her Kurdek dikare bibe şaredarê welatê xwe û bajar û bajarokê xwe dikare bibe muxtarê taw û gunda xwe îdarekirinê bigire. Kurdê ku tama xwe îdarekirinê bigire ew kê jî digere. Li bîna serxabûnê jî digere. Êja dewlet jî vê yekê dizane. Vê yekê ji me baştir dizane rêya parlamentoyê ji Kurdaran nagire. Rêya parlamentoyê ji wan re vekiriye. Lê rêya muxtariyê jî rêya şaredariyê jî ji Kurdan re vekiriye. Ji kîjan Kurdan re Kurdên ku dibe ez Kurdim û kê masî em bibêjin tenê bibêje ez bi zimanê Kurdî yani zimanê Kurdî li vê dera ji bo gelê vê dera wek dikim zimanekî fermî yani zarokê wan bi vî zimanê mezin bibin baxçeyên zarokanên ku bi Kurdî biaxivin vê dikin ew tenê ji bo wî bese û ji bo wê yekê rê li ber wan digire û wan asteng dike. Wek gotina dawiyê gotin mühim nine, gotina partiyan yan jî propaganda wan zêde nine. Di encamê da ya girîng ew e ku em çi dikin yanî partiyê me çi dikin. Ji xwe pirsa min a demîn ev ez di wê baweriyê da me ku wek hemû xalên dinê divê gere em suc û gunahên xwe jî nebêjin histiye dewletê û kêmasiyê xwe bi wan ve pîne nekin. Dewleteke dagirker e lêbelê car caran em jî pirsendê ku dikeve destê me îmkanê ku dikeve destê me em bi kar nayînin nabin yek alternatîv ne jî ji bo alternatîvên ku derkeve kar û xebateke netewî dikin. Böyle gelek spas yani pirasî gelek pirsene li gor wexta me em dikarin Kurd biaxivin li dîsa jî tiştek gelek xwalkeş gotin ez vegerim birê sîdar pirsî sîdar ce em zadakî dipirsin ji xwe zarevê zadakî sîdar nika her kesî partî û rêxisînî seba veşîn tişî her çiyê xwe va yani plan û projeyê xwe her çiyê xwe va nika derheqê Kurdî de pirsgirêka Kurdî de yarê mazda pişînde şêra îtare gorê to tay xebatî bî seba îtfaqê Kurdan yani tay xebatî bî la xebate gorê to yani tam cayê xwe girot eger ke cayê xwe digirot xebateke İttifakı kemavizer ve hani hira, hani kori, hani herkesi yani bir kere bırara hoş iç çerçeve ittifak ile. No gore to bi eğer ki ne bi ma yani elat perezi kurdi euro raya ho bede kami çike no la vaşetiş ve içi heremiyor parlamento iniyor yani parlamento çiğne bilo herem şeyle biz yani vaşetiş heremiyor modem şikilo bu hoş lamzet bu yani raya kola aslen şunu ma no der hafta ittifakı ho yani Kurd ittifakı ho sabahleyin ve Çin dışı hele bir viraj ya eğer ne viraj gereken ma
Raya xo bide be kamî keremke. Ya verde ez tabii xelat tebêra û xebatkaranê xelat tebêra o ke şarê me û kîma temaşe keno înan ra û kekê îkram û kekê Ömer ra selam û hürmetê xwe rûşnene. Rastî me kekê İkram cihta diye zaf peşabiya. Ya, xeli vakti majbuni neydi bi? Ezi Türkiye hoşbun. Seki ame varatra veciya verde bir misafir evmet zana. Ha. Ya. Sonra sipasken. Ya. Az dubare selam ve hürmeti xu meymanara tori şavana. Deka tabii seçim derroji bini ve çinayiş beno. Başarı buru ya derroji ben. Ya derroji biniyor. Ya no programı macı derroji veri seçimiyor. Veri ve çinayiş yo. Azvana belki tesiri hote seri şare ma seri millete ma cayho günam. Nika yani vraştişe devlet Türkiye yani 1920 lira bige hatta nika şare millete ma vengi hoda partiyani Terkan yani evet. O vengi inan yani 1920 çevre suçeşte işte güya veçinayiş bir de parti oçak bir Cumhuriyet Halk Partisi Partiya Demokrat de Mera Adalet Partisi neza Yeni Türkiye Partisi neza Milli Selamet xeli parti viraziye ama millete ma her daim dengi xodani partiyan hani befayde ne hakkı hukuku hovaşt ne serbahu çiye vaşt yani be şertu şurt vengi hodaninan hani pero vadi havaşi na niserane peynande Kurdan te parti viraştı parti legali viraştı mavacım hep viraşt dep viraşt neza HDP neza DDP Halkpar te parti viraştı Kurdema yani zeden görme ninan da topi ninana ve mesela yani her du yani hem kek ikram hem kek Ömeri çiye de balkeş var rasti tariha Kürdistan'a Bakuri de o zaf mühim bir o çibi o yani Partiya Sosyalista Kurdistan PSK hazaru nevsev havta te bajarane Kurdistani de namzeti Khoser Nairo Ninan Raju rahmetli ezita ebe rezu hürmet yatkana İrfan Alparslan Agiri de bir namzet Brez Mehdi Zana Diyarbakır'da bir namzet Rena Batman'da ez tahmin kana Edip Solmaz Edip Solmaz Edip Solmaz bir ni hirmineci kazanşer mesela o çak ki yani veş ünü viramı seni Mehdi Zana'yı kazanşer ya Şapemeniya Avrupa yani acayip cadacı zana. Evet. Yani mesela belki yine biraz şımacı çünkü aynı jenerasyon da mı o çağ rojname Yunanu Fransa az baverkana Mitterrand o çağ Fransa'da iktidar devi yani Kürdan
yani tariha Türkiye'de yine teze namzeti Xornay ro u kazanç geldi. Mesela Diyarbakır'da yani karşı Metizane'de kan bir ya Mehmetoğlu bir uçak dede kadar destekleniyor iyi ama yani partiye mavacım devlette Türkiye partiye girsi kev namı inan bile kesin ne vendeni. Evet. Yani milleti Kürdi yani bir coşu ki gerseyi alikariken veciyay yani ni seke yani kek Ömer'i jiva ni insanı bajari mi? Tenka şuna mavacım Edirne'ra juana te Diyarbakır'da nişandana veya te Muş'ta neza nişandana. Zaten tobako kayyum dostları millet. Yani kayyum desti tolar o kayyum dostları milleti. Tabi yani ve Çinayişe şaradariye parlamento iniyor. Yani yes. Çünkü o bajarda to xobe xo idare kena deste to dero serbama yani eğer tümra perski ez ve Çinayişe şaradariye serba Kürdan ve Çinayişe parlamentoya daha mühim verena. Kay mühim verena çünkü to Xoraju namzeti dana o tora o yani o gredayı merkezi yok yani seri ahato seri bajareto seri davato seri kazato o uca idare kenu serbaya gezdirası nizah veren mühim veren neka keko mabim ezberi seri pırsato yani pırsato cay xodera pırseki pırsede mühimma rasti yani Kürdan no ve Çin'e işte yani ittifakı ko kerd ne kerd yani seni kerd o veri çimano mapiro zane tzana maalesef mekhabın ezvaci Kürdi sınıfede mendi yani kam mendo nike mavacım HDP Euro Dem Partisi ya ju raya esta raya ko takip kana şona tzana ama ni bini mavacım PSK va PVK va Hakparu neza ni bini ya ninan mesela seriru belki serira zediru mesela veçnişi asta ya niyame teser ittifak ede yani Republik Niyar Meydan. Mesela no peyniyede ya niyame teser u nikaji yani venge inan çino venge kamiyesto Euro Kürdistan'da venge de partiyan esto zede ju hade Dem Partisi juji partiya AKP yani partiya Erdoğan'ı u Hüda Park venge nihire partiyan zede esto nika yani mari weş beru nero tepe kayılbe a kayıl nebe rasti Kürdistan'a Bakuri'de Euro yani millet zede doğru beri Dem Partisi de topluyor. Nika ni parti çuvazeni çinevazeni vallahi hav meydanda mesela mavacım Dem Parti verdi Kandil bir İmrali bir
ucucu HDP biye. Nekal Leyla Zana esa Tekirdağ amu Edirne bu Tekirdağ bu. Yani Selahattin Demirtaş Edirne. Nekal millet vanu hinacı goşi milleti seri Brez Selahattin'i acaba Selahattin ni seçiman da çıvan. Ya Leyla hiç seriyo yani kesin nezanetini kutya fatını deva kodara acı ame meydan u vane ha Leyla çuvazena yani sarı inancı tevlehe bu. Yani size nikaşatı birine mesela Leyla hiç seri bebekme de ama ki hani ama ki yani hasta koy veri ancirama ba nişanda ba muhatap çaresini öcalar. Mazi milleti tabi kova ya matı şey seri sevanla bebekmende. Koranı espi herkes ne koramatır yani tukay bebekmende. Tabii kesi var ki Leyla'dan ardıza. Hatta bir de Selahattin Demirtaş'ı oji Öcalan nişandalı. Oji var o muhatap Öcalan Erdoğan. Ayrıca farkı Çin'e ki yani mavacıma tıvara şart goşe şari Selahattin Demirtaş'ları bezer belki ben euro Selahattin bevailmen buna şarj guayir ne vereceğim. Yani çi goşu Selahattin'de ben ne zarar vallahi yani Selahattin ne euro zaten euro xalesiya meşte bir kaçıya ne vanero ne vanu neşkino vajo kay neşkino vajo çünkü verniayı berna verniayı jü averde hanıma ho nişande o neşi seri Serba İstanbul'u. Tabii Serba İstanbul'u. Hani inan var yani partiyasa eğer toku nişandana gore normal partiye tu gerek bebi seker kopeydant. Yani Selahattin ucaraşı. Mesela Heftero hatta zette millet vanu hani Selahattin'i no seçimi ve çinayişo verin de var ya yani ma kemere kene seri zeryahu kemere dani seri zeryahu maşun rahu dani İmamoğlu henici ker İmamoğlu seker İmamoğlu veciya şi Diyarbakır resmi Mustafa Kemal'i hediye ker inancı güret da seri sarıko. Yani be şertu şurt o denge ve ray kurdan hani hebaşi. Yani gekşadi. Yani no zaf miyim o ya haut milyonu insan esu dorme topiyo tıvana ez tavay nevazana. Be şertu şurt tevçiye nevazana handeke beri maziyaret beki çaydan ma bişimi beso. Ya niye siyaset ben o keko. O veçiti şu veren de hani var. O veçiti şu veren de. Tabii veçiti şu veren de hani var. Han ne kaçı tavay ne vazeni. Yani ne kan ni CHP'ra çi vazeni. Ni AKP'ra çi vazeni. Yani rasti eğer şöyle te CHP zarali ronişe te AKP ronişe te partiye de bina ronişe vacı vallahi vaştişe ma vacım hali ke mavazeni jü de hire çar ninyay yani çiyo zonik serba zonyo serba kim nasnamao serba yani az ne vana vaca ma Kurdistan'da Hoser vazeni tuzana ama tıtavay ne vazena mesela heri gırsa na zavçiye de tehlike o. Yani eğer tavay ne vazana tıkayni milletin ya hederkena bıra.
Mesela خورا yani nokta ki bakar kelime ava yani la kokeji nava ecebeji nava ecebu yani ecebu neka vallahi yani Dem Parti şoru te CHP te AKP hatta te MHP'ci ronu şovaju baba aha zone ma kadakho az wazana zone ma ana zagona da bu zone de resmi kimlige ma Çino ma be kimliğime az wazana kimlige ma fermi zagona da cay kopu veya işte name devan ma bajaran ma kuan ma mergan ma name xo orijinal esası çu ve in name be o kalu pirema yani Şeyh Said Nemir Seyit Rıza neza Said Kurdi neza kam nitro pilemay Rusi piyemay mavazane termeyinan bevenim mezarayla mı verme mezarayla yani korayla mı verme no hakimo rawo tızana hakimo rawo ha niçyan boğazı mavacım vaşt peymana nebi vallahi macivani vallahi cameran şi teyninan kısayker tızana inan kabul neker ama Çino ama Çivani beri çaydan babişimi şori beso euro rena aynı kako o ve Çinayı şu verende sebi euroji aynı yani euroji mafiro takip kelime yani ya CHP o namzet inanı Kotivi, Afyonivi, Kamivi. Afyon. Hanım abi, hanım. Va eğer ez berise küveremin hemmi partiyana vekiliyor be DHP. Yani noçu ez Kurdan ne vazana. Tabii Kurd mesela ama Kurda yani Kurdan ne vazana. Ama ez Kurdan ne vazana. Ama trenle şuna denk Hudanan inanıyor. Euro vallahi zimmi ittifak mabeyne Dem u CHP'de esto. Heli tay kesi heli var. Toji tabi heli var. Ez de tabi meyvanlar. Ne ez heli var. Kayti ez misal bedi keko. Yine zat kesi heli var. Yani ha İstanbul'da eşkero. Ama mavacım adayı namzeti Esenyurt'u veya İstanbul'da belki neziki Van'ı Vistu Hire kazandı Çin'den olur yani namzeti hoşin o tızana. Namzeti o tepiyatı ya. Ya tehem Van'a ni işi eğer çareser buku Leyla Hanım heni Van'a. Saladin heni Van'a. Selçuk Mızraklı Beril Selçuk Mızraklı heni Van'a. Ya madem ki tıvana ni Ahmet Türk heni Van'a ni işi eğer çareser buku Erdoğan kanu çünkü iktidar desteği der o işte o her şey desteği der o madem ki heni şu te Erdoğan'ın rolü işte kısayken Sidar İtalya tay kesici var ya mesela o temelli nabeşi mi Sazay temeli civa ki bak ya ma Erdoğan'ın ne vazirme yani Erdoğan ne vazirme çünkü Erdoğan çareseriye balaseriye neyken muhatap ne benim nikah İtalya mabene meken la kukiye mabeni partiye demiden say mesela Leyla Zali her yılanı lo Sazay temeli çiğne bir var Mıvagel kako yani rasti Dem Partici örtü xoda zelal niye yani her ju çiyo vazano ya madem ki yani te eğer vazana rasti serba milleti Kurdi serba milleti ma çiye biki ya na mesela vallahi euro yani Neziki saate. Tutay Erdoğan'ı gerek kesik yani. Ve kuvvetli var mı yani? Yani muhatabetu gerek o bu tızana.
ve sonra sidar az bana Zelal'i kayıtın mı var ya yani her yüçiye vanu işte vanı serba milleti horneza çikeni yaku millet seri piyano şadi ma peru tamaşa kenime ya millet ravane ya tu mavacım cadan de çikena röportaj keni çikeni vani tu rengi raya hudana kami vanu az dana xo millet vanu az dana xo ya nu çiyor tu gerek gorini hareket biket zana az ne vazana zede ne ezancı persabutura ve var ve hikayeti kasatı tekedi ezancı meyvana perskeri saate خلاص bu bazana söz bidi meymanan ha kurdi de raya ku bidi kami falan raya dediğine de az ninam. Tamam ve var ve to çile zaf yani zaf mühim var tabi mesajı to mesajı zaf mühim Kek Ömer Estere bir person icar sidar gudari ke de ne zana tabi gudari ke yani ne zana böyle zap kefu şeke şuma fakani tekrar sidar da verecek yani evcenne disa duvara bakın letişe ki hine vekki ikram biraz ikram tise çen tise balkın gotun İro endibinin lavera partiya demla cihinik nakoki hera yani nakok gotora var yani mesela iki dibece nişanda da Erdoğan nişanda da şareser yani muhatap Öcalan'a İcar Öcalan Erdoğan dole şpe takmidik dole pele kodari akıfiyatı zalim bu mevajo tüne aşçı tüne bu yani eşkara bu Bakın Diyarbakır'da bu Diyarbakır'da God böyle Sezai terör evet ku terör bakar nayın ku ambuara rudene artistini kaçtıkın avya mehim bu yak do sarok devleti Belçika'yı akhaftına ki gele ki balkeşkir bak peyame ki da devlet Türk nizanım kant nizna kant من 2000 بله Peki ki hammi Avrupa'da rekısına ki teröristler. Na milleti Kürt ve mafekat kazı ne PKK'ye ne geçti. Yani devlet Türk'a gotku. Tutu kazı hammi Kürt'a vak PKK teröriste biki. Hammi kabul nakın. Ne bilemin değil mi Kürt? Mesafe ki daynı nabara koy PKK. Ab nakoki haval basikin. Haval Avrupa belki zeyde dina bu yere da ninin. Peki adayı diken destime yani hene gitti ahlakı çapemeni da gerekli belge, doküment cin nişan bili. Ama ne karardı? Yani bu evici hene ki rastı bencil değil mi? Ne zaman? Ana realiteki net terketi ortaya. Na Kandil Öcalan cevap ne? Öcalan bir devleti ittifaka kaç çekiyor. Devleti Türk'la. Kandil dina konsepte Avrasya'ydı. Bir İran ile tekildarı. Dokazan mekanizma kwa şer beparıydı. Jibo mafya kurdate ne koşar? Jibo ko şer bir avastandın. Avak masiye avser varım berin. Ne karışıyana kapıda olmuyor. Avkara terfet kati kere. Partiye demeyi. Partiye demeyi. Leser analizi zanesi ne atacak çekilir. Partiye demeyi bir direktifi Kandil'i tebrik ediyor. Abi 8 salı davin. 2016 burada. Ne bu? Dema Öcalan namen nüvisan da Pervin Buldan'ı got Nevroz'e da bıkına dema şerren çekdari khadiye dve tekevin pevajva siyasi talimatta milyona kasara Pervin evi afgand. Böyle. Yani na devleti
Lüser Öcalan proje xwe legal çekil bu. PKK legal. PKK legalize dikir. Bera rünişt Dolmabahçe Oslo'da. Le Navaroka bir rüniştandı ne? Benera men bir sal beri. Millet gorna do. Rasim Ozan Kütahyalı Cengiz Çandar dona per akdı. God devlet jiboy mafya kurda be PKK'ra rün nenişti. Devlet jiboy perskireka avlekariye yani tu dersi çek verdi. Seni fiyat yani kaç kilo. PKK goti harame ki bedin me am bıçak ve harami sen nabi vayda rabi ki ve korucu perskirek ama yani bugur zagonu hukuka nav devleti mafi milleti Kürt van havada tenabiya Dolmabahçe'da devlet kasku Öcalan desti bir daha bu Öcalan PKK B çektikir ve sistemi ben entegre dikir. İhtimal ha bu proje ki Cevat Öneş Müsteşarı MİT'e Emre Taner her du akademisyenin proje ki Öcalan'dan kabul kirin navi proje işte hep dediniz Cevat Öneş Rozname Türkara kaptın çekir go PKK üzerinde toplumsal bütünleşme projesi sağlanabilir. Min ve demi işte bir akabtına Cevat Öneş min makale ki direşini bir sant. Min telefona gele kesayet işgir bak biraz Ruşen Aslan, Hatice Yaşar, Fuat Önen sen kesimin astıkır. Bakot başları bir demokratik toplum kongresi ne min? Benera demahum başlar bibin bu ravayeti dedin. Yani zibotçu o demokratik toplum kongresi için. Bu görekumun milliyete rakhan Cevat Öneşti ve çarda persiyar peşkeşi Öcalan kişi. Persiyara yekemin eve. Deve eğer ambeter asar komara demokratik lehabatın çe bikin. Gelo mümküne tabanı ve Kemal Burkay yan seroke rekısın edin inisiyatı birin ser tabanı ve. Buna rabiyat işki mühime. Öcalan çi bersi daha yazıyınız hanım. O zaman ne nüvisal? Pişti bir evditini Öcalan got hammi rekısına bu kazına demokratik toplum kongresi. Cevat Öneşi got devletin toplumsal bütünleşme projesi PKK üzerine. Serviya Öcalan namen nüvisal. Da pervini got biraz ders çek berdin. Le İran'ı müdahale kır. Ne işte? İran'ı kandil kontrol kır. Ne bu görmen az da kolinarım. Az bu gör. Böyle. Hükümete hat peybim. Dikas. Dina PKK'da. Seroka ders PKK'da hataydı. Dikas. Gladiye bak giredi aynı. Ya Cemil Bayık ya Öcalan. Ne Öcalan tanıyor? Öcalan ne persine kadar dveja Aymraliye'de. Dve eğer hum peşi min bigrin. Parti kebabın bandora İran'ı. Avukat evi zanın. Ahmet Zeki Bey zana. İfadel gelmiş ya. Siv 5 rupel. 1 rupel. 10 rupel. Sam dozger ara tabu hapsida. Bana kız arşivamında hebun. Bana kan. Ha. İşte ko. Nevroza Ahmet'i 2013'da Öcalan ko çeka dersi çek verdin. Bir kapıdan kabul kılın. İran'ı kandir ki devleti biraz şarkır. Yani idamı ne var? 2013'da şun var. Devlet attık be PKK'da seri çektarı da. Belyavi. Açtı çar. Az bana sıra dıbezim. Belki müzare terk ettim. Bu akabtına tek ikram oğuz. İşte balkaş peşkişkir. Bu kule der var ya. Enformasyon nakicin hepti. Nakicin. İşte bu. Devlete peda şerkir. Serkepti bu. Hizmiye çektaş Bakırı Kürdistan'ı der kız. Kız başırı Kürdistan'ı Rojava. Ha Gladio çi bu? Ha dıbezim PKK rekısını devlet esas kılacak. Hep tespit aşağı çekecek. Devlet esas ne kılacak? Gladio esas kılacak. Gladio çi bu? Siyasetmanı Kürt
derbarê Gladiyê da xwedî agahiya ninin. Ya ama bijar evine kek ömeniyorum. Ya na estem ser wir. Gilad nav devletê da şaxekî Gladiya NATO ya bû. Ev şaxa ne rahat kontrol kirin. Serok vezîrê wê demê Ecevît got gelek raydarê devletê jî gotin devlet içinde denetlenemeyen bir güç. Dema ne oldu şaşada NATO'ya. Ser bu yerekî İtalya savcı Xason tasfiye kir. Hemî devletê NATO'ya tasfiye kirin Türkiye nekir. Türkiye navê wî kir Özel Kuvvetler Komutanlığı orada Ege'ye bakire da. Melekeke Ömer Raskan ev tiş gelek tişi bakıyor. Şimdi ev ez dixwazim em bernemekî dil tenk serê bên bijare em axivin ev bixwe gelek giring gelek giring birastî gelek giring haya merif destpêkê pê teyî bişkoka sereke dema şaş bê devkî bişkok heta jêr şaş xist asper elbisaktina ev digirêdayê yani rast e lê mijar hinkî dur be ma ji bo wez dibêj az mijarê derketim ji bo ku ba peywendîdar e ne tenê milletê Kurd ya Filîstîn ê ku jenerasyon ama pê dizane şanzda rexistinê Filîstîn hebû El Fetî bandordar bû netewê yek bûyî de çavdar saz kiribû 2003'da piştî hevdîtinê Kent David, Madrid, Oslo hevatın çê bû Filistin devleti İsrail kabul kir İsrail devleti Filistin kabul kir İran'ı çê kir çekti Hamas'ı Hamas'ı ne bû rexistinê marjina bû çek dayê anacî $30 milyon dedi resmi ama sinema xist duê xist milletê Filistinî irada wî nîvî kir perçe kir bandor da ser îro halê gaz e lole Kurd gelek spas yani bir rastî ev gotinê te gelek bak gelek cilmera pêwîst e jî lê fakat ev gelek xeser e ez ê vegerim mêvalê te xedinim yani dibên Aqasa deng digine 5 milyon 6 milyon nakeko PKK milletê Kurd deng nagire bandor li ser ji xênê û da PKK devlet yedin naxwaze yedin naxwaze gelek spas esefet ez dixwe tefin dikim yani gerim biraz ikram milletê Kurd ji vê rezgar veke koş PKK rezgar be PKK bav nayabitin gelek spas ez biraz ikram Oğuz da bipirsin Ömer gelek tişte durejgu bir rastî yani gredaj ne gredaj rast ne gredaj yani mühim e bijareki mühim e em bijareki cübe bijareki cübe ez dixwazim serve mijar ya bernamek için yani bir rastî cübe hemci yani meracî pêwîst e yani ji bo civata Kurd lê wextê bandora tek hebe mijartine de kel dengê xwe bi şêwek azad nabe yan bercewandî pêş geçtike yan tirseye yan santajeye deyler sana biz santajı da dice direva dike bir xaca adım da kabul kirin bir PKK yukarı da kabite baş biraz ikram herkes teşekkür go ve partiya deme mesela çalışmak o nakokiya bu yeki öcalandır yeki şeyler bu hatap Erdoğan de beje henek işte beje na Erdoğan'la muhatap nizarim mesela vak sezayden temeli do tişevsago henek şak sidar keksidar go labera demu İstanbul İmamoğlu da zimmi ittifak heye ve şartı ittifaka ve şartı al nizarim şu herkes teşekkür edecek yani teşekkür dikele teşekkür dikele en başta zanın birastî ji xwe dem zû derbas dibe ez berê dixwazim tiştekî bibêjim van demên dawiyê da min Pirtûka Joyce xwend hemû naverok li ser İrlandayê wek hûn dizanin Joyce jî wek Yaşar Kemalê İrlandayî ye çawa ku Yaşar Kemal Tirk e Kurd e bi Tirkî dinivîsîne mijarê Pirtûkê wîn Kurdî ne
Eja Joyce İrlandalıya به انگلیسی دنویسینه اما همون مجار لسر ایرلاندایه ده پرتوگیدا تشتکی پر بالکش در باست به işte ایرلاندای رو نشتنه لسر پرسکریکا ایرلاندای قصه دکن یک دبیجه امنی کارن ولد بگوهرینن کاورن ام مجار بگوهرینن زانی چما مویکی گوتنه کک سیدارجی گوتنه کک ömerجی de derbarê PKK û demê de hemû rastin. Ez jî wek mîna wan difikirim. Lêbelê em çima nebûn alternatîf ji bilî PKK'yê ji bilî Dem Partiyê îro Kurdistanê de çima alternatîfek tune ji ber ku di siyaseta me ya binarta jî îro jî em wek alternatif ya jî wek gotinê xwe nabêjin subê heta êvarê PKK'yê rexne dikin Dem Partiyê rexne dikin. Ya gelê Kurd jî vê yekê dizane. Bawer bikin gelê Kurd ji me baştir berjewendiyê xwe tahlîl dike baştir mesela di dilê gelê Kurd da di dilê hemûyan da yê ku rêya xwe dide demê jî yê dibe serok apo jî di dilê wî da Kurdistaneke azad û serbixwe cî digire. Lebelê eger ku em mesela kek sidar rêveberê Partiya Sosyalîst e eger Partiya Sosyalîst eger Partiya Welatparêzê Kurdistan Partiya Demokrata Kurdistan wek alternatîf dernekeve pêşberî gelê Kurd li pê wan naçe li pê xeletiyê diçe eger ku îro gelê Kurd mesela ez wek mîna kek Ömer nafikirim bi rastî jî 6 milyonên ku Kurd didin HDP yan jî DP demê ji wan sedî nod û net dengê Kurdan e dengê Tirkatê de cî tune. Çima dide DP çima nade PSK yan jî Partiya Welatparêzê Kurdistan wan nabîne gelê Kurd wan nabîne kesî nabîne ana dide Xudaparê jî siyaseta Xudaparê pir baş e na Wakta ku rastî alternatîf li ortê tune be gel ya di mala xwe de rûdinê yan jî şaşiyê wek alternatîf dibîne û li pê şaşiyê diçe. Di navbera HDP'yê de di navbera Dem Partiyê de gelek tişt heye wek mîna şorbeyê dikele li alîkî çepê Tirka li alîkî sosyalîstên ku kesên ku wek internasyonalîst dibîne internasyonalîstê Kurdên me yên Elewî li aliyê din jî işte kesên wek mîna Zana û Ahmed û nizam falan kes û filan kes gor îradeya hinek kesan radibin qise dikin hene. Mesela hevserokê Demê Tülay Hatîmoğulları ez iddia dikim min ji ba PKK'liyer jî ba Dem Partiyer jî gotiye ji Baxçelî zêdetir dijberî dewletbûna Kurdan e. Siz mi beşere sadek? Lê hevserokê Demê ye. Beriya hevserokatiya Demê serokê partiyekî ew ke SKYP yani ez ew ka wî jî ne hewceya jî navê wî jî bi nav bikim lêbelê ew partî radibe mesela berendamê Dem Partiyê heye dibe em rêya xwe didin İmamoğlu. Ev nîşaneya çi ye? Ev nîşaneya şorbeyê ye yani tevlebûnê ye. Laliyê din işte Sezai Temelliye sırı sıraya ew ke mesela sırı sıraya sandalyeya ku Yalçın Küçük vala kiriye sırıl wêlerê rûniştiye. Yani Yalçınê do çi be siriyê îro jî ew e. Ejal aliyê din ve jî Kurdê me dibêjin ew ke yani Öcalan û Erdoğan bixwazin çareser dikin. Bawekî rast e. Yani çima bawekî rast e ji ber ku îro desthilatariya dewletê di destê ew ke de destê Erdoğan da ye aliyê din jî dibe 6 milyon Kurd jî dengê xwe dide min ez jî berpirsyarê Kurdanim. Ne Sezai dibe ne Erdoğan. Dibe tene Öcalan. Öcalan bir kira ihtilafı çareser. Yani Sezai işte tevlehevi jüye dere de mesela Sezai çima navê Erdoğan nagre îro Dem Parti ya jî PKK bi Erdoğan ra rûnê
kesên mîna sezayî wî jî pûç dikin. Ji ber ku sezayî di dilê sezayîyan da di dilê sirriyan da ew heye, yani CHP cî digire, İttihat Terakî cî digire, Mustafa Kemal cî digire. Yani ji bo wê yekê ew tevlihe ve. Eja mesela ez gorî xwe ez Kurdek girêdayî tu hêzekî nînim. Yani ferz bikin ku el li welat dijîn di roşun da diçim ser sandıqê, ber sandıqê. Peki ez ê dengê xwe bidim kî se yani yedinê diye alî devletê bidin alîkî ji alî Kurda ve lê binêrim sê alternatîfa dibînim. Eger ku berendamekî serbixwe tu nebe sê ber ewka dibînim. Ji wan yek deme, yek xuda pare, yek jî hak pare. Eger ku ew gor dilê min nebin, ez alternatîfekî nikarim derxim. Ya gerel mala xuda rûnim min ya jî dinabera wan yekî de hilbijêrim. Mesela ewka min e. Kek sidar jî mesela rexne dike, tamam bırak kek sidar jî partiyê din rexne dike. Pircarek min e sere, kekî giram. Pircarek min e Kurd. Devletê nexwasta Huda Partî çû meclisê. Kekî ne diçû ew pirsgirêka dibe gere ew pirsgirêka devlet nexwasta HDP jî ne diçû. Nodin her şûn vaye. Becavî nedixwast. Bak ez gotinê te ra îtiraza min tune ji gotinê Ew temê partiyekî Kurd ez ne AK Partî bûm. Min alîkarî AK Partî kir. Çira? Min got ya dibe federasyon dixwazim. Bağala dengî ket meydana. Dibe Kurd hemî wê demê taktik alîkarî bikirana. Ji bo ku navnîşanekî bibiya. An jî PSK, an jî HDP, an jî Sade bi gotinê tu nikarî bibe alternatîf. Bi gotinê mirov nikare bibe alternatîf. Yani hat cara dinê de ji gotin Hak Parti dibêjin ya şesit berendamên Hak Parê li Türkiye ne dijiyan ya nikarî bu berendama bibîne insaf keksidar dizane yani. Ya mesele çiye? Mesele evet ne îrotenê keksidar dizane. Di civînê me ewkê de ji wexta ku ez nav partiyê PSK'yê de dixebitîm min rojekî eger ku were bîrayî min rojekî di civînê de jî gotibû. Ya me di civînê xwe de jî 6 saat ba me 5 saat PKK qise dikir. Saatek pirskirêka xwe qise dikir. Ez îtiraza min ji ewkê ra tune. Dana keko devlet Kurdistan'ı min navê PKK xesandiye temkar. Devlet bine Kurdistan'ı da. PKK ez tu nebin alternatif bêgo siyaset çira nebin alternatif em sima nebûn wê min axeşe bikir. Eger ku vê gotinê bibêjim min ji hevalekî xwe ra ewkekî gotibû min gotibû siyaset jî mîna tîcaretê ye. Wexta ku dikanek de hebe dikanek wek mesela wek mînakek ji Almanyayê bidin bu wexta ku tu Almanyayê dikanekî piçûk vebikî devlet dibêje ez 3 sala ji te bacê nas dînim. Ji ber ku te teze dikana xwe vekiriye piştî 3 sala ji te bacê dixwazim. Ha eger ku tu bibêjî wala min pere qezeş nekir tu ê dikana xwe bigirî, îflasa xwe bidî dikana xwe bigirî. Eger ku tu îflas nakî dikana xwe nagirî dibe tu bacê jî bidî. Tu ji bacê jî bidî. Ez jî ana ji siyasî partiyê me siyasiyê din ra dibêjim. Hinek 10 sale aliyê îlegaliteyê bidin alîkî 10 sale 20 sale 15 sale partî hatine damezrandin. Eger ku nebûne alternatîf peki çima derê dikana xwe îflas kirî nagirin? Ya jî çima nayên bahev? Mi çima dest ji siyasetê berda? Min mêze kir ku ez nikarim tiştekî bikim min got ji min ew qas ez xwe naxapînim gelê xwe jî naxapînim. Nakevin kolane nakevin. Eja bi ewkê jî nabe. Ewkê jî nabe. Dünya alem PKK'yê nas dike. Teknolojî pêş de çûye tu dugmekî Google'ê de her tiştî dibînî. Gotinê her kesî dibînî mîna 5 sal berê nîne. Ji bo wekê eger ku PSK kek sidar li vê derê ez rûyê bibêjim. Eger ku PSK dixwaze bibe alternatîf dibe derkeve qada siyasetê bêje alternatîf ezim. Xeletiyê PKK'yê bira nebêje
çi dixwaze çi armanca wî çi ye bira wî bibêje ku bira gêr jî bibêje armanca wî jî daxwazê wî jî gotinê wî jî ji PKK baştir e ku ez ê ji vir şûn da li pê wî biçim. Êja wexta ku derbikeve qada siyasetê bêje Apo aha bû, Leyla Zana aha bû, Ahmet aha bû, millet hest û helwesta wî fam nake, armanca wî jî fam nake dibêje hatiye çîroka dibêje, çîroka wî xilas bibe ew ê pişta xwe bide min û here jî. Êja ji bo wekî wek gotina xwe dawiyê dibêjim. Belê. Partiya min tune ez hilbijêrim terim ser sandiqê ya nav sê heva de mecbûrim yekî hilbijêrim ya jî herî mala xwe de rûnimê. Ez dikarim siyasetê rexne bikim mafê min e. Lê mesela mafê kek sîdar e jî lê berî rexnekirinê dibe kek sîdar alternatîf bûna xwe derxe ortê. Berî yê dinê heta ku berî yê dinê rexne dike ra bibêje bax keleka sê alternatîfa yek jî ez min jî bibîne. İşte pirskireka me ew e. Gelê Kurd çareser e. Bi rastî jî gelê Kurd siyasetê jî ji me baştir dizane. Ji rewşenbîrê xwe jî baştir dizane, siyasetvanê xwe jî baştir dizane ji ber ku berjewendiya gelê Kurd berjewendiya milletek e. Mîna siyasetvanê Kurd berjewendiya partiya xwe dernexe pêşiya berjewendiya gelê xwe. Êja ji bo wekî gelê Kurd bêçare ye xêncî alternatîfê şaş alternatîfekî rast li qada siyasetê nabîne. Jî wek gotina xwe dawiyê miqala muxtariya kiribûn em hemû li gundan mezin bûn. 5 sal berê tu Kurdekî di gundan da mora muxtariyê nedigirt. Ji ber ku mora muxtariyê wek mora agir bû. Cendirmekî bu hata li muxtar dixist, serî da li muxtar dixist, piştra li gundiya dixist, dixwarin û vexwarina xwe dixware diçû. Wê demê cuda bû, lê îro herkes li ser muxtariyê şerê hev dike. Şerê hev dike. Çima şerê hev dike? Îro di muxtariyê de maaş heye, îro di muxtariyê de îdarekirina gundê xwe taxa xwe heye. Ji bo wekî ez dibêjim, mesela kek sîdar di taxa xwe de bibe muxtarê gelê xwe ji bo min ji serokatiya wî ya Komara Türkiye rûmettir e. Êja divê ew partiyê me yên ku mafê hilbijartinê beşdarbûna hilbijartinê bi dest nexistine çima nebûn berendamê muxtariyan? Çima nebûn? Wexta tu bêjî wale mafê min ê beşdarbûnê tu nebû ez mala xwe de rûniştime gelê Kurd çima te alternatîv bibîne? Te alternatîv jî nabîne rexneyên te yên di derbarê xwe da par û demê da jî rûmetê nade û lê gudarî nake. Belê gelek spas kiram yani te qala alternatîfê kir ez min jî şole wê dipirsa ez te wek gotina xwe dawî jî got bi rastî ew jî yani kekî gotina min a dawî ev e heta ku rastî qasî şaşiyê li meydanê nebe şaşî dibe serdest. Gelek spas. Ez silah tola perskerî. Nika tabi zap kes meyvana zap qali zap şirket biraz ikrabî eşkera peyşyan ba yani eğer ki ma alternatif mevme bu vatte yani teyakat çi ne benim alternatif çıkıyor gerek ma parti ki Kurdistani, keski Kurdistani, ma gerek o alternatif biraz ben o alternatif şunu eğer ki Çin'i bir şar yani galat bunu ve hodar bilal hatta biraz şeyle bir var ki şar mal her şey zarar o şar peki kendi zarar o her şey zarar o dakik dolamaz zarar o az bakı o fikirle niye yani golemiz şar her şey zarar o az hani fikre belki galata سوا لینا برای چی بزنال خاصه تو پنج جزوازه بیگنی شکه وقتی ما جزاب در باز بیم ما بزنال رای خو یعنی شارکو بزنال رای خو نو بشیتی شهر میله بدو کام یادی سبی کرد
Gerekli. Nika keko ni parti Kurdan zorbe inanvanı Kürdistan yani velatede müstemleko yani koloniyo. Ha. Yani eğer rastı stratejiye to goreni to tespit kerdo gerek to yani gama hoji goreni berzi. Agame çiya neka veçinayış euro esto meşte çinno. Tabii. Evet. Yani çiye de konjüktürel veçinayış. Ni partiye ma gerek yani dur bir fikri dur. Çiyo gerek stratejik bir fikri. O çiyo yani serba millete ho eğer millete to millete de bendesto hakkı hukuku name to Çinno to Çina aha to talan kerda dabirker kerda oçak to gori gerek gavam berzi bu strateji hoş gori yani beki fakat partiye mazedeni ne keni mesela ev seçim veçinayı şesu vindane çar seri de merarena yani kısayken çiğcinyanı meydan tızana çiğcinyanı meydan heni şunu mavacım veçinayı şey çar seri nara ver peseke o çak pakebiye pia namzete xoseri nişandayken bajarandı ha çiğde rindi ama yani vengi hone vecino vengi ninançino keko neka keki kramvano yani alternatife de kurt niyane meydan u PKK'ra kesikeni ma gerek şaşiye demeçiyo dem parti gerek PKK ma şaşiyane inancı vajı milletira ha yani gore ma eğer iyi şaşı çünkü ma yani ju coğrafyada ju velate ma az dijminatiya inan ne kana ama yani gerek şaşı yani eğer ma vani ni şaşı şaşıtiyan inan est ama gerek ni şaşyani ninancı eğer tuvazana be alternatif gerektin ni şaşyani ninancı millet ravacı millet gerek ninan bizan o millet gerek ninan da haydar bu rastı ha beni ne ben o yani ne var rastı ya ne ka alternatif çiyo alternatif meverdeci var yani ju hatta dem partiye asa bana ma partiye de Türkiye'yi mevnizanı teynan yani tey kurdan ne ki mesela no veçina işte PSK şiye dem şiye PVK şiye Hakpar şiye neza KDP u neza kamkami ve beri ma yani ju irade vecim ürtem temel yani slogan o esasici ve partiye terkan iki yani mevcut kami ve milletime vengihu rayhu meduninan eğer milletime bajaran Kürdistan'da rayhu ne dayninan u eğer ma yani zorbe bajaran ma göre destehu no referandum edu ama niyame pesedni hatta yani çiğ PSK'da ve demci ürtede bu yani demci ne koşuyor zana yani bloka Kürdistan'ı vaşt vrazı niyame zaten PSK neşkina bu seçim PVK İcin neşkine göre yasayı terkan haseke mesela keki ikram içiye baba tamam yani gore yasaya ninni kane bu keci baba ninni kane
bükü muhtariye rastı kalede ve şeviyet zana şekili muhtar bir yani namzeti akı muhtar ediyor yani az o hususta rastı az yani te vatişe kek ikramiye yani to dava koda bibe muhtar o serokatiya devleta Türkiye'de daha mühim o ha çünkü tu seri ahva tu seri tu te milleti xwa ha nekam yani ni partiye bini yani re tope ya re sarı xo bir kere veri xo sarı xo bir kere veri xo ya çen seri makayne beni yani alternatif heyniyor ha nika seri de peseka gerek bir fikru mesela mavacım veri 12 iloni yani ya gel yani ay organizasyonu sivili mivili hemi bacaranı kurdan da yani zorbe inan desti peseka da bitti Diyarbakır'da namzet vecana Ağrı'da namzet vecana yani her cada venge toesto tekila tu milleti tekila tu Rojname xoasto komali xoasto tabii komali xoasto cay xoasto ki yani azvana yani iyi organizasyonu medeni sivil ama euro ay kemeri terör cay xo degişker bra burayı pero buraya ama gerek ninan bizanım bra gori hici ya ronişe babam madem ki yani rastı yani gori mi mabeni pesekav pevekav tevgeru tedekav hakbaru nezaçide yani zede yani ben o te ferke cudatiye bana ama yani aliye strateji bengehi de ya yani esası de zede ferke şina ya beri peser rastı niyaj ne ben yani Gençler pırsaki pırtken dixwazim bikin gorî gotina xwe bidomîne tam jî daxwaza min jî ji xwe ew e mesela em bibêjin eger ku partiyên ku ew wek nêzîkî hev berjewendiyê partiyê xwe dernexist tabana pêşiya berjewendiyê gelê Kurd nedibûn yek çima nabin yek demek ki berjewendiyê xwe ji derdixin pêşiya berjewendiyê gelê Kurd aslında gel kala teme keki ikram belki ev kek şadi kek Ömer Hazretleri tümü baş lastik tuzani yani ev zaten rastı ev rehne ku yani sağlan hem debejin ev min rehsine de gotiye yani usa nameşe yani eğer usa bu meşe vallahi mesela estistek bejin babo yani bu ömür rastı girin ya ana ev televizyonu terkan gel embebejin kolanın Diyarbakır'da Bitlis'e Bingöl'e Muş'e Van'e gel millet interview çedirkin person deveje tu dengi xwe dedi ki devez dengi xwe dedim xwe ev gelek mühime ha rastı gelek mühime bu men yani ya deve Türkiye deve ez dengi xwe dedim xwe ya ez kurdum dengi xwe dedim kurda ha yani tu çıkas yani dem tu beveji partiya Türkane unuzanın bera evci bejin ez partiye ki Türkiye'yi me baba valla tu partiye ki Türkiye'yi yani laşete belki mecburiyete usaya bes ev organı vücude hemmi kurdun öyle hemmi kurdun yani yani derviye ki ez de bejim mesela İru helbijartı ne zaten hatta esta ev rehsinin dinan tiştek nekir tuzani yani ez dibim bela kurdu zaten ev şertu şurti boykotu tüne ez yani evaliyede usadı fikrim fazla da hebwana kurdan hemi boykot bıkırana ülkes ne çuana seri sandıklı nizanımçı yani ev referandume ev politika fakat ev şertu merc İro tüne İro ez dibejim bela kurdu biçe ser sandıkı
dengê xwe bide yani nav demê da jî insanın baş heye ez bibêjim ji sê alternatîv û nîvan bide yekî çawa sê alternatîv û nîv mi goya dem Xwedapar Hakpar û Serbixwe namzetên xweser estê mesela çend bajaran da çend cîhan de namzetê xweser jî estê yani şorê rayê xwe bide namzetê xweser û rastî jî yani deme Hakpare û nizanim yani ez naxwazim rastî dengê xwe bidin dengê xwe bide partiyê çi yani devletê tizane yani ez naxwazim Kurd her dengê xwe rayê xwe ve medînan ez ê vajî medînan ve bide xwe ama alternatif çi maalesef evrun no yani evet var tam kasaho to kadına kasaho ya juji tabi mı ya çend bajaran da namzeti xweser estê insanê welatparezê yani örteni partiyan de kam welatparez û kam rastî serba milletê Kurdî milletê ma kar û xebat keno ve şorê rayê xwe bidînan Zapes var ve sidar yani to kolu ko fikri ko va alternatif ko kerca ya to zelal va tabi endi gore goştarar endi goştari mesajı to grot yani tabara ke kalp kezi eşma raya ko bile ira yani kalp ke sakatwa ezra xolana xo yani raya ko bile xo tehri bala Zapes var ve Bira şadi. Gelirken? Ju Kurtayı Euro seçime su meşteçino. Ni partiye ma ki seri hatta milli karkeni ve beri peser çiye ser yani CHP konsey çi ben o bu tuzana yani serbam ve rasin name fark nino çi vrazı babu ve bebe alternatif eğer ne bir alternatif çar seri bini rena mavacım ve şimdi tişpelo Angela beno vallahi disa tamam zapes var residar سوال که ikram را که Ömer را به تایبتی خبرکاران تورا خبرکاران خلاته ورژی سلام رز خوشاونا شما پرو وشو ور به سلام من وشی ادم وشی ولی از وادار که Ömer'e gibi person fırsatdavi yani kotelör demek ki yani gotraki bu heye gotraki daviçe en tişekit dukaze heye yani dukaze bizi gudari bakın edi bernamen hattavi hemen ki güzel bakalım na geko tek kiram burası ve tek sidarcı geko pratikede kesi konuşan nada jibo sen nada bu sosyoloji valat beterle kolun kirin rekesene hey Koka xwaş ko girtina beter le persin kirin. Çarsız kes civan ji dervay partiya Navroz da bazı de ama Ahmet Xan'ı pirozbayı çekirin. 8 kilometre. Gelo parti hey hafta şeş hafta parti Kürdistan'ı yana. Ji dervay demi. Dikarim çarsız abi çalakiya gildar bıkinin na. Nera? Civana şipondan çekeceğim. Demek parti dervay sosyolojiye terdik edin. Bu mehaburi seroke çar partiya bu bavar 5 bu çar bu. Kek Bayram Bozyal bu. Kek Canu Ahmedi bu. Sinan Çiftçirek Düzgün Kaplan yani seroke parti Kürdistan'ı
روزا به برنامه کاماده کرد بانگی میجی کرد بود هم چه کسی بوی پرسیارا پرس بکرد من زمان پرسی من گفت که کو همی برنامه ودا دبی ما ملت کرد لسر آخا ما به خواهی چرانشی به دست بخینه برنامه نوسانه بله اون جبو چی اگه چنو کن جبو چی سردی برنامه خدر نکبن کلانا سلام چیه اون دچه جوان نی به اون دچه پالیکاریا هذا بيتكن هذا بيت أزنا كردستاني ما هنا كردستاني برا تراب كاريناك يعني خلاص السد كسب كم كولانا لو دولة الشهر مسار بكن تداعي دولة الشهر مسار بكن أو جناك يعني وقت شرط مرج بعدية دوزي هلوني ويرو جاب جدانا ويرو دسته هر کسی دا اما انفورماسیون هیا عالیه دونه 7 میلیون ملت زدر وای دلبرین هاتیه دور خستن بازار کلان بازارو کدا بیکاره به شغله به دربته devlet Müslümana rant peş geçti ki mobilize etti ki. Evet. Xatari ki mezun ya eğer ne tevperve ki seküler müdahale ne ki fişi PKK atacak şandın devlet xaza hamasa ki Kürt şunu da bizi bike. O xatariye kurmasın o. Herkes bir terbiye bir fikir ki. Böyle gelek sıfatın تماشاوار هجا اباتن داویا برنامه گزاری کردن میوانیم گزاری کردن جبو هلوجاتنه و جبو هنر کی گلپری سیاسته و به طبیعتی جبو سیاست کرد و حال روشا کردستانه کو ام یلا کست دارن یعنی ایرو روشا ایرو رولا باشه جبر کو افتیچه کجبر پیوسه ولا her se میوانج علی زبان Kürtü savgo ya em bu Kürdistan'ı tişteki şeydeki yani ittifak iki kafa şeydeki dedikleri kolala ya ji emni kanun bir koybuka alternatif çebe. Bu hızlıcatı neci valla disace bir çerçevede bu eğer ku idam emden yuka emden ku bedel koy çeşmani em bedel erketi Kürdistan. Ev kesi ku ولا perez ev kesi ku jibo nasnama khoy jibo diroka khoy jibo rastiya khoy dikhavete em bilma iş gotava şunda gotava gellek keringe gellek paşa wala her şeyi mesajı gellek kerinda ebatın davya berlame hatta jarekidin berlame kidin jarekinu u mivane nu bibin khairu khashida spaskin